Good morning. Tabong ne bachawai brush rock khaiwai ani as usual morning routine khai tongo tamani homala ok khaliwa ang leng tong ya de bono pas hoita sik khoro chongwi ro ta ke bono ok khaliwa nongo ke mi apro nok phai mani ba sorry nok ni phai mani ba barawo ji an mani rok ani ri rok ekdom sita pitang to ba lang ka bono basa khama tro na brush rok khai be press ta pangai ri rok thebin ma tongo bag ni so so khlai wi je nogo telang thang mani ta ke ri rok thebai pai ta bong ke na nok na mui to bo mani ba bate ma sugui to bo mani bate mo so khai ne hi ber ma ta bong rus khai tongo ingele bate ma bu chin bate ma bele saya zat nogo de su mani ne hapan bele charo mali ata ke de moso bila to ba kitabo moso khaile le ta bono phwai yo ba de moso ba ke ma cha nokha wati wai dong sa nokha salka sang moso hulai tong ha ke le de ma phwai yo de moso khai cha lai sne de moso khai lai tong hulai ni le ho de ma moso sabani de ma moso favorite comment guys thaba this and the favorite ne mang soro guys na yes तर बाटे मस्त होक yung mali lang kang na guys mस्त pala to testing कैसा है नमक ही नहीं है भाई रोज दिता सो बुले जां थां दे थुइ बासा द्रबा मकलक तरसा जा pa दमा मिरौ सुं फाइ बेला हा किन्द्र नुखना बाटे मोसो बास के ठक 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 ला हा तब मासे साखुइ त हा बात मासे खसका किसा द्रबाइबो तमासने माले त खा बा किसा करक सालाइ सिनाइ जे आं भिडिअ र खाइमे गदो मासि त हा के बा हारि बागने बनो न तमासनाइ आं भिडिअ खाइबनि खेले अनि डेट बागै आं प्रिपरेसन खाइ दं माने बा वासका 180 दिन अनि डेट सिलेबस ते काबा खाइमा न हि साक्सारो च्यालेन्ज र माने बात कम्प्लिटिङ लिया फ्लप थांबाय हा खाइमा लिया त तानो मला डेली भिडिअ खाइवै एडिट खाइवै एक्सपोर्ट खाइवै अपलोड खाइवै दिक बिलाइ कस्ट के बो भिडिअ बो अंग डेली खाइवनि तमासनाइ खाइमा लिया ता आं के हाइन बागने वासका खाइलिया के tabang kene ketal kene video bahaya baganya tabang kene ketal kene video start kali pisna je ani live blog ang je ba ai ka khai tongo ba ke khai le pisnai ke so me apne ang bara ni shop haidro ai sorry nog ni shop haidro bara wo ke tiu shoro ba ang threng tongo ke ba kisa tabasnai manage khai de cost tong to ha video ro khai ni tuition thani coaching thangani ke ni je bu poriwani bazar khai ma mi ro sungi chawani bele cost tong so nai ne gra ne khai lai ngai kisa ma so je khai ma na don khai thro nai kin ro pu te rong ni bang preparation khai to ba lang ka ani video no like to ba di subscribe ro khai bai di like share ro khai di comment ro khai bai di sa kismi ro kisa idea ma nai jan ke ang je bor jagani nu jok follow khai ro no kisa ro ba share khai ro nai je coaching khai ma ya ro ni bang ge jate helpful nai jata so asal ta ko ko mas lagia patapot my side le gra ma khu to tabong kene 3:30 baje tongo tuition pharang le phaijak yang progodi side ke ang tuition pharang tongo hi side ba drong no ke kisa borok ning glob ro kisa nai to ha ta ke tuition pharang tongo ke ang bechi short khai liya haban kisa borok ni pharang ma ro na kisa ma short khai la ha je mama ni so guys tabong kena ang kisa podi ni asok sak tabong noita baji tongo horni bazar ro khaiwei moi ro ready khai ro hangam kisa late ang pai la ha ke Kokborok pore tongo ni karon ke next monday wata tini tamabar tini budbar ke sombar ro ni coaching go mock test tongo Kokborok ni mock test ke ba hai ba meja Kokborok kisa pore ma tongo grammar ni part grammar ni je TET syllabus so tong mani TET 2 ni syllabus so tong mani grammar ni part mock test na sang nai pon ke ba bon kisa hai ne
ให้ตรงมาใช้เลขกิสันมาตรงกตาเก็บบนตาบอกพอตาพอดตีนี้จะมาสักคนตาเดิงเดินคนตาเดิง30 menitเดิงกิสันปอร์ยังอะไรกันไหมAbok সাড়ে 10টা বাজে তঙ্গ পুরা 1.5 ঘন্টা তৈ পড়ে লাহা kok betang ta sentence by kokborok kene olai boni part asa kabang amang ke haine kisa tamas nai boni information hata ke asol main point ro ke yang sing ro ko phai bil hata hina da sakabang ke le amar ro sing si asol main point ke oron sing si kokborok kok mau means grammar ta kok betang kai bisuk tong ke dal nai tong ta pong kha sram jak mang regi kok betang kok mang regi kok betang almost main or ni kok betang ni part or ni siming siang hata hi ha bana amang ke boni just simple information kisa information tong mani ro jak ta tang phang rok tang jak nai rok mane kok betang bahai ke samang tang jak rok te hata hi tang phang tang jak nai khlai ele English bang ke subject object verb pun kata ke le boni example lo le amani ulai shanam jak mengregi kok petang boni pat tonggo tinta kok petang kosong manjuk kutuk ke le borong ni explanation example ganang ke explanation khaijak le ke le te kasha kok mengregi kok petang le amani kok mengregi kok petang Ulai bong ke boni part ke ne pas khan tongo dalba saklai mengkok betang dagi mong sheng meng shuri meng melangsa meng ke ulai phaika saklai meng boni explanation example ke orane saklai meng ni ne duita part ungkha kha ihi kok betang ulai ke in kok betang ni explanation example ihi ni explanation example ke yang tong kho lei dagi meng explanation example ulai same to same te onyo pasta ni betong ta ke ang kok betang ni part ini pai ro la hata lei customers to ke khanan jim ke seng khami thi kok betang cheng lai nei ama ke katal part lei ama ba katal part nge kabang mas tong ho pori jana as kabang mas hat sui ro mani na la shuk piece ka ba lei asuk piece kabang tong ro space ka bang bosi asi shiba ya ko ang te si shui jang nai tong kho te si shui jang nai pat tong kho ta ni humale among kene ti amo kuching khata do mo ang kuching o shui mani ke amo sita pita angula ha ke ba bu chi po de thau yang ke kisi ya ko ro tong bai la ha ke ba ha ni bangnya khata kata la shui jak ba shui be ya ko pa ne je shui mano ti ni po de kra la ha besu zaraเลยเมื่อลังสามึงกอกบตังกอกมังรึกกอกบตังนี้ปาสต้าไผ่เอามาปัดค่ะตาเก๋ขนาดชิมเก๋ข้ามีที่กอกบตังเลยสิมิเสียงอะไรพิสไหน